Dobar dan, dobrodošli u još jedan Fallout serijal na Horse in the Field kanalu. Javljamo se uživo iz krčme kod Debelog. Zadnji puta smo to malo vidjeli kako smo radili, jel? Pa evo, tu da bilo bi redu da i počnemo. U međuvremenu neću vam previše sad tu oko ove krčme sret, jer bo kao što vidite krčma je još uvijek u nastajanju i nju nismo baš previše dirali. Vrijeme u Commonwealthu je prekrasno kišovito sa, eto, kiselom kišom. I u međuvremenu idemo u moj Xabias Workshop. Sad ovako, moj Xabias Workshop je dogodilo su se neke promjene od zadnji puta kad smo se čuli, pa je sad u redu da vam ja to malo pokažem. Kao što vidite, Xabias Workshop je poprilično prazan, izuzev potrganog Harleya i dva armor suta koja još nisu gotova. Tu više nema ničega, gore smo samo napravili jednu spavaču sobu sa nekakvim radnim stolom i to je otprilike to. I tu staje cijela ta priča manje više. Ništa drugo nisam previše gradio, osim ovih par tu nekakvih kućica, ono inzistirao friend da vam pokažem, pa eto da vam pokažem. Gdje smo stali? Tu smo. Sad, tu je trebao biti kao predsjednički ured, jel? I to je još uvijek u nastajanju, jel? Tu su također trebale biti moje stvari, koje kolektam, skupljam i ostale ide pičkama. Međutim, dogodilo se par stvari, moji drip su mi pokrali neke moje stvari i više ih nikad neću dobiti nazad, ali trudio sam se ih skupljati, između kojeg je jedan armor, dobro, o tom potom. I ne da mi se zapravo natezat s njima konstantno, i onda se ja išao u potragu za nekakvim svojim kutkom doma, koji ću ja zvat svojom kućom. I to se dogodilo kad sam naletio na jedan otok. A otok se nalazi, deco draga, točno ovdje, evo da vam ga pokaže, čeka debeli, evo ga tu, evo ga, i zove se Spectacle Island. I na tom otoku ne treba biti niko sem vas i koga vi odaberete i nekoga ko znate da vam neće krasti stvari. Ili ako će vam ih ukrasti, lako ćete ih naći. Ja sam odlučio na tom otoku boraviti samo isključivo sa svojom boljom polovicom Kate. Naime, zbario sam Kate u igrici. Jerkinja, crvena kosa, zelene oči, ma pravo. I evo nas, mene i moja Kate draga, došli smo mi ispred naše kuće. Naime, ovu kućicu zajedno s ovim temeljima sam gradio od temelja do vrha sam. Ups, malo pucam, jebi ga, sorry. Evo da vidite malo izvana kućicu kako izgleda. Onako ništa special, ali eto, meni je fora. Pa da vam pokažem iznutra kako to izgleda. Zadržat ćemo ovu epizodu što je kraće moguće, jer u sljedećoj epizodi idemo po nekakav armor, pa ćemo i to pokazati. Slučajno smo našli gdje je armor, izašli van na brzinu da ne sejva. Ajmo, pod prizemlja. Božićno doba, jel, blagdani stižu, pa moramo i mi imati svoj bor. Jebi ga. Nakon bora ovoga, tu odmah to ovako tu prigodno u čošku, jel, tu kraj dva prozora da se vidi izvana i to. Idemo kuhinjicu. Sa frižiderom, radijom, sve što treba u kuhinji, sat, jel, radna površina, sudoper, sve što treba, jel. Kate, aj se makni, idi skuhaj ručak, makni se, ajde, hvala. Tamo radio, tu nam je kao blagovona za nas i najbližih par 4 prijatelja, jel, pa tamo neka sofica uz prozorčić čitanje knjigice. Tu nam je dnevni boravak u kojem kasnije pijemo, slušamo muziku i gledamo vatru kako puckete, ali ne brijemo na televiziju, bar ne ovdje. I idemo gore. Idemo na prvi kat naše kućice. Tu nam je sad već malo zajebancija, tu nam je TV, čošak gdje gledamo TV, tu nam je workbench malo na balkonu, jel, da malo iz zraka uhvatimo, jel. Kompjuter, ne možemo imati stan bez kompjutera i naravno biljar za stol, čuj mene. Stol za biljar, jevi ga, ne. Kad dođu friendovi, šta ćete najbolje nabaciti partiju biljara. I onda idemo gore, odmah čim kad dođemo gore, tu vas naša Kate, opet nisi pospremila. Jevi ga, tu ona malo pegla veši tako, malo slaže, sluša muzikicu dok pegla. Ja tu sjedim ili naravno ne spavam, najčešće spavam, jel, ili slušam muziku, a ako nisam ovdje onda sam najvjerovatnije u kupaoni. Naravno, tu nam je naša moderno opremljena kupaona sa njenim i njezinim ručnikom, plus par čistih, naravno. I da, šta još tu vam mogu pokazati osim WC-a i... da, zatvorim vrata, čekaj, Kate, ostani vani, ide pišat. To kuš kad smo solo u kupovini, možemo se tu lijepo fino namjestiti ispod gledala koji ne baca našu refleksiju iz nekog razloga. I još nešto super, jel, to za rukice oprtne, pa sereš, pa čitaš novine, pa sve to imaš tu normalno, ne?
I idemo ča. I došli smo do tog dijela, jel, i sad tu imamo spavaču sobu, kao što rekoh, tu spavamo i to je to. Međutim, kao što vidite, nema ničega što je zapravo relevantno za igrac, ovo je čista dekoracija itd. Ono što smo mi ačivali, što smo saskupili, skrejpali se, nalazi u mojem HQ, jel, gore su moje zastave kojim frakcijama sam trenutno nalazim i koju ću još izabrati, nisam ni sam siguran, mislim da će to ipak biti Minutemani. Tu je Vault Boy koji vas dočeka sa palcem gore, jel? I normalno čim uđemo unutra, odmah tu sa strane vidite Armor Suit u izradi koji još nije, jel, ni počet. Naravno morate imati First Aid koji je naravno napunjen do krajnjih granica. I tu su nam naši Power Armori, jel? Naši Power Armori koje smo mi skupili, ja i moja Kate. Ja i moja Irkinja, kako bi rekao moj kum Borka, tu je ovaj jedan moj najdražih trenutno, ne? Velim, doći će novi Kodzi koje smo malo upgradeali, kao što vidite. Nije više baš peba, sad je već ratoborno žubre koje ima 1, 2, 3, 4, 5, znači 5 iz 5 stvari on može udarat. Znači ima dole bladeove i 2 laser gana ono na rukama, to je strašno, modali smo ga. I naš novi Harley, jel? Vidite kako smo ga ulaštili, zadnji puta smo ga tako super je novije. I naš naravno tu range, da. Idemo gore, znači tu smo skupili i odlučili smo napraviti nekakav power garage, ono to power garaža za power armore, jel, pa power garage, nebitno, idemo gore. Sad tu je već malo zajebanija stvar. Kao što vidite, volim otvoreni prostor, volim tu da mogu plecat falcer. Znači tu su mi za armore, izradu armora razno raznih, jel, armor workbench i armor suite workbench, što možete u modovima pobrati. Moj je Ghoul Slayer, jedan od dražih sniper gunova koje trenutno ne koristim, ali imam bolji. Tu je ono sve što ne nosim i što je nebitno, dakle, rezervice, tu su neke kemikalije koje skupljamo, tu su neke pizdarice, valuable stvari, pištoljčići razno razni, ovo je jedan od najdražih. Alien Blaster pistol, ono baš je seksi. Da, dobri su, u pravilu, evo ga još jedan. Ja ga zovem Xabias Revenge, preimenovao sam ga, koristio sam ga jednu u igri. Kao što vidite, Fusion Tesla Rifle, tu su onako u principu, evo sam neki glupi pipe scavenger, nekakvi bez veze. Tu su sad armori, jel? Armori su takvi, mislim armori, to su nekakve oblekice. Ovo je sad ovo je obični Vault Suit, zapravo, jel? Ali modan, jel, znači sam malo skirat modove i ovo mi je baš fora, jel sam igrao i Mass Effect, pa evo, Normandy server kao fora mi je skroz, mi lijepo zgleda. I to inače nosim na sebi, ali trenutno na sebi imam, kao što vidite, full power armor, to jest weapon armor, ovaj bože moj, kak se to zove, Isuse bože, ono, no, jedno zglup se, combat fucking jebeni armor, ne, imam combat armor na sebi upgraden do krajnjih granica, jel, kao što vidite. I ovaj Minuteman General outfit, ali isto tako mogu nositi jedno i drugo zahvaljujući modu i to sam saznao malo prije, tak da ćemo to promijeniti. Tako, uzet ćemo, evo sada odmah vidite kako se to funkcionira, ne, uzmeš odavdje, uzmeš hat, odavdje uzmeš sve, nećemo, helmet ćemo isto uzet, vratit ćemo na to, ćemo vratit General hat i General uniform i to ćemo tamo staviti i na sebe ćemo obući inventory, na sebe ćemo obući Voltec suit i to je to. I sad je to već malo ovako, eto, to već vidiš smiješ kao navodno koristiti, jel, tu fali nešto pa ćemo tu staviti helmet koji je inače zelen. Također skineš jedan glupi mene je uvijek živciralo to kad je to na zelene boje, kada ja sam krenuo promijeniti boju helmeta, jebi ga da sam skinuo mod, kužiš i stavio sam si, jel, crni, jel, i to mi je bilo cool.
Pa sad idemo malo dalje. Idemo vam pokazati kaj se gore događa. Opa, malo smo kinuli magnumom, to je zapravo onaj collectible part, onaj dio koji je geek u meni, jel? Skupljamo collectibles, pa razno razne holotapeove, pa imamo holostation tu terminala koji koristimo, pa magazine rack gdje skupljamo određene tipove magazina i onda još tu neke. Tu smo tek počeli skupljati, ljudi moji, tek nekoliko skupljenih bubbleheadova i prvi od ne znam točno koliko ovih modela, jel? I to je otprilike to kad se tog tu tiče, da još ove nekakve gluposti koje nalatim, nekakve igračke, nekakve autiće, ili tak neke, to mi je fora. Kaj možeš eto slagat sve svoje na police tu, složit si stol, pa mi je to fora. Evo još gore. Tu smo počeli sad raditi nekakav, pa ajmo to nazvat, chill out roomom za ekipu, za dečke, evo, gdje se poštuje 13 kolonija. Kad se ugase skuplja i tak, muzika se sluša, isto tako igra se biljar. Tu ćemo napuniti se još sa raznim pićima, Coca-Colama i ostalim sranjima i tu imamo jukebox koji svira uvijek jednu te istu pjesmu. Ajme bože, kako pjesma je. O bože, ajmo dalje. I tu gore dolazimo do najbitnijeg dijela, naravno tu možemo Nuka, Cola, Mixer, Quantum, Station, nešto, tu radimo robote i da, zapravo ideja je bila kužiš da tu ne dofuravam nikog od ljudi koji bi ti mogli ukrast, nego samo natrpamo otok sa hrpom robota, ne, i boli nas kurac, ne može nam niko ništa. Naravno, kao i svaka tvrđava mora imati, jel te, tešku artiljeriju, pa smo i tu sagradili jednu tešku artiljeriju koja eto štiti u slučaju napada Murloka ili Murloka Queena, ne do bog, pa da se može zrokat, ne? U međuvremenu to je to, djeca draga, ja sam vam pokazao sve kaj je bitnije i ove meni važnije u ovom Falloutu kaj se tiče ovih nekakvih ostalih stranja. Jedan posljednji stavit to mi ja tu za Hubris Comics, super mi je ovoga slikica, skupljamo njihove stripove. I dolazimo do kraja, to je to, sve sam vam pokazao, sve sam vam rekao, sve znate, sve ste čuli, sve ste vidjeli, ja volim ovaj Fallout voli mene. I nadam se da ćemo se još družiti po pitanju Fallouta, bit će mi drago ako vam se slučajno dopada, lajkajte, šerajte, komentirajte, od sad pa nadalje u buduće javljat ćemo se iz ove perspektive ovdje, pa je u redu da je to da se odjavimo iz ove perspektive. Moje ime je Debeli, gledali ste emisiju Fallout broj 3 na kanalu Horse in the Field. Ako vam se sviđa, lajkajte, ne znam što da vam kažem, osim budite zgodni, pametni i vidimo se opet, pozdrav!